Pozdrav ljudi, u današnjem videu ćemo otvarati Toshibin hard disk od 1 terabita. Zemlja porekla je Kina, godina proizvodnje 2017. Znači sveže proizvodnje, dolazi u kesi za vlage. Nema neku drugu zaštitu sem te. Znači, slika je slična onoj kao što se vidi na ovom sajtu. Dakle smo ga i naručio. Ima brzinu konekcije je SATA 3. Znači da ima 6 GB u sekundi transport. I to je to. Do videa sa instalacijom. Vidimo se. Ćao!